Yes, nkuko rero twabibabwiye ahangaha muri iri soko rya Kituku, uburyo umutekano uhagaze, uburyo ibicuruzwa mu by'ukuri biva mu majyepfo biza ahangaha muri Nord Kivu. Ubwo ni amato n'ubundi abazanye ibintu bigiye bitandukanye. Ubwo ni aya mato abaturutse za Minova, amato abaturutse ni ukuvuga ngo hari Karehe, hari Minova, hari za Bweremana. Ibi byose ni amato abazanye ibicuruzwa, cyane cyane iyi axe bakunda kuzana ibitoki, amabungu cyangwa se amateke, ibijumba ndetse n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye. Ntabwo ari ubwa mbere tuje ahangaha muri iri soko rya Kituku, ariko ubona ko nibura activite, umutekano biba bimeze neza cyane, abaturage bikorera imirimo yabo igiye itandukanye nta nkomyi. Bakubwira ko umutekano umeze neza, haba hari ikibazo bagiraga mu nzira bwa bwato bita Meriduzi ko bwarohamiye ahangaha kubera ko nta mutekano wari uhari, abantu ari benshi cyane ahangaha, ugasanga abantu barajya mu bwato barenze umubare w'ubwato w'ibintu ubwato bugomba gupakira. Ariko ubu ngubu ibyo bintu ntabwo bikibaho kubera ko ubwato bunabura n'abantu, kuko ubona ko buri munsi, buri kanya, buri saha, buri segonda amato abazana abantu muri izi eneo cyangwa se muri izi nce za Sud Kivu, abakura Sud Kivu. Ubona ko aba ari urujya n'uruza rw'abantu. Si munavara mzuri. Tunateseka sana baba, na tuko natumika na magonjwa, tunakosa vya kufanya. Niyo itumaga bataduhereza amafaranga. Oya ni urwitwazo. Ni nyinshi. Sawa wangwana na gonjwa sana. Urebye iyo umucuruzi yagiye gucuruza abanza yabara niba zikura mama akukomara hivi. Mama nawe ko mukarani? Naona umukarani. Twese turabakarani. Twese turabakarani. Mbona mama, lakini ni ngwenyu unatumika tu nayo tu. Natumika na hana ingine. Iko na haiko ni malalamiko. Iko na kitu kitako malalamiko. Kwa toni. Mama simama. Nikusema hii ndio nguo. Hii ndio nguo ya kazi. Ni ya kazi. Lakini uko na watoto wangapi? Niko na watoto 8. Watoto ngapi? 8. Watoto 8? Watu na bakurishaka? Na habana baba alishakufa. Usiku natumikia ngapi? Kuko sanda pata 3000 au 2500 saa au 5000 nikebarikiwa. Lakini uko na nyumba? Hakuna. Hakuna. Unapanga basi. Kwa simama. Simama. Aya njoo unapanga. Niko mimi nachungia naka niko mkanyumba ka hivi. Siku mwenye naka nashisikia ananitosha. Njoo. Kanyumba ka hivi ka chambre ngapi? Moya na saro. Na kasaro kapata hapa na kachumba kapata. Nikusema watoto mnalala mnapangana. Pamoja tunalala pamoja, wengine wanalala pale kwa saro. Basi tunaona bunakucha. Tufanyaje? Tufaye. Ni hatari. Bwana wako alishakufa na nini? Magonjwa. Kufaka na magonjwa. Lakini huyu mama iko tayari kabisa. Tayari ya wapi? Sio tayari. Hauko namuona. Sungeshanje nguo. Ndaenda tu hivi. Ndaenda hivi. Hii mpira inauza ngapi? Sengi. Hii mpira inauza ngapi? Sengi sai on.
Ni kuuzie mpira? Ndio papa. Nisaidie baba. Hii nauza ngapi? Niambie bei. Aka karobe nini sikapata mumilifra. Pale nikikuuzia hii robe na hii nitakupatia ngapi? Zile zitakutosha? Nyie mwache huyu ajisemee. Sasa mkaanza wewe ukaleta vyako na wewe akaleta vyake, mtanichanga. Si huyu ndio tuko tunaongea. Uko na watoto ngapi? 8. Watoto 8. Watoto 8. Unajua Kinyarwanda? Ndakizi pe. Aha, okay, ngo tubwire none. Ufite abana bangahe? Mfite abana 8. Nyine hagarara hano kugira urebe muri kamera. Ufite abana bangahe? Abana 8. Abana 8? Papa wabo? Se wabo yarapfuye. Yarapfuye? Zibaye imyaka 5. Zibaye imyaka 5 zino. Zibaye imyaka 5? Mwese nyuma yuko apfuye nta bandi bana babyaye ku ruhande? Oya, nabo gusa pe. Nasiko imyenda yacitse. None singira utodora byose birashize rero ubwo n'ubuzi. Byose birashize. Byose byarashize ni gutya tu. Aga namaisha tugira utesi. Okay, none uyu mupira nangaye? Umupira manake ni sengisa kano karobe ni milifu. Okay, sawa. Ubwo ibyo wavuze byari kuba bihwanye naye. Ariko reka Ani guhereza maisha kabi. None ukorera ngahe ku munsi? Kwanza none twenda gutaha gutyo. None twenda gutaha utyo nimbona na zino izibiri. Imana iraba yanjubije izibiri. Imana iraba. Ariko aya mafaranga ugiye kuyakoresha iki? Najya kuyagura kenda umva. Ugiye kugura nukuvuga ngo uragura akangaka ugure nakangaka. Buriya ngiye kunyuza utuzi aka karobe ngagure basi. Genda nikinga hantu hamwe nguremo bino kisha gishire. Kijya gishire. Sawa urakoze. Imana igufashe baba. Yes, ni ubuzima bw'abakarani turi kuganira hanga mu isoko rya Gituku. Ubona ko igitoki ngo bakitwarira Desa angahe ukabona nyine n'ubuzima buteye ubwoba, n'ubuzima buteye impungenge, ariko abantu bakavuga kuki uratwite mere uratwite none se umwana uzamuhekaye? None nzamuheka nyine usibye ubu Imana ko ari izi yo zamuheka. Ariko nibura uyu mumama se nawe mwabonaga kababaje? Nawe yarababaje cyane. Kuko urebye ukuntu yambaye n'iki murabona kababaje? Ingopero babaje wese ubundi bakaranuza kwambara neza uri gukora 250 ufite abana bangana gutyo nda abana 8 afite 8 nanjye mfite 8. Wowe ufite bangahe? Buriya gutyo mfite 7 iyo mfite ni ya 8. Ariko se kuki mubyara cyane? Sinzi none bigeze twabura byose. Ni ukubura akazi. Ako kamushizemo ngo ntabwo mwabura byose. Ngo pendugo nasi twabibura byose. Wowe ubuzima umugabo yiwe mu rugo nawe nta kazi afite. None sinarabura byose. Ubwo ni kuvuga ngo niba umugabo yiriwe mu rugo uririrwa mu buriri. Ngo nawe uratwite. Mfite abana 10. Ufite 10? Ni ukuvuga ngo niba akazi kabuze niba ari iki ni ukwirirwa mwibyarira. Rero nawe nyine urabizi kwihanganira ubuzima. Kwihanganira ubuzima biragoye. Yewe gutyo rero nta kundi wabigenza nta ariko twabishize. Abandi baravuga ngo bapangaga ubuzazi. Uragiye baragusabye amakuta nta na sanfru ufite urabigenza ute? Kena je hari gihe cyo nabipanze biranga penda gwa amazi umwana. Ni ukuvuga ngo hari icyo bita kubyara nk'abana bakeya. Ku buryo wenda wabyara nk'abana 3. Kubera amayisha. Cyangwa ugasanga nk'abo bana 7 ufite muri mu kazu gatoya abana murapanganye.
noneho mwagira n'ibyo mwibwira nk'abantu bakura abana bakabyumva. ibyo rero ni ukubyumva ni wowe no guprofita basinzi nuko barindira bagasinzira mujya mubarindira bagasinzira ushaka guhengereza ukajya rero nimba basinze nta mukakura izina ryawe nkajya nakura bene ukakura abana kugira ngo numve niba atakwita bakamenya ko basinziye wowe ufite buriya abana bangahe? buriya hano njyewe mbyaye 13 barapfuye nsigaranye barindwi. Usigaranye barindwi. Wowe 8. wowe 8 uyu barindwi. Wowe njyewe ni 8. ariko hano nta muntu twabona ufite abana 3. ukiri muto njye 3 singa njye kubyara abo bana 3 nimba ariho Imana yavuze nanjye ndi gushyira ku busi nanjye nzasarurira aho agasarura bose nzataha niki kumbe ni ukubyara urabaho akabaho utarabaho none se nyine nk'abo bana buriya buri wese hano afite inzu ye ntabwo mupanze. ntabwo turapanze nangwa n'ubupanze nangwa n'ugucungirana wowe ukaba waraguze inzu yawe ukangira abashefu bagushiremo bagucungira akaparisere nibyo byo mwiyigoma mbere kandi ubwako kazu kakaba ari gatoya cyumva na salo icyo kivera n'umugabo yagiye guhiga mwese mukagira mugakomeza mukabyara muhekeranye n'ibiremo byose nanze kubyara ntacyo mfite nabyaye ntacyo mfite reka mbyare hari igihe ejo wowe na wa mwana azaho nibyo bituma tubyaragura nibyo bituma mubyara n'ingobe ariko ubu waretse kubyara ubu byararangiye wowe bireka da nabona ndi kumurira n'Imana ibyumva n'ubu ndi kumurira nawe n'Imana akamfasha narogera uri kuri rundi mwana ntabwo uracura nawe ntabwo uracura tuno n'udutoki ni nyine ariko ntabwo uracura wakongera ukabyara yego Imana ibishaka nabyara itabishatse basi none se nk'ubushobozi bwo kuba mware hari ukuvuga ngo umwana yige neza agira ate ukuvuga ngo wenda umwana umwishyure nk'ishuri rya 100,000 francs yambara urukweto rwiza amere neza mujya mubibona buriya wakakora 50 ukishyurira umwana ishuri na 10,000 dufite n'amashuri ko twishaka buri kwezi 10,000 ariko abana bavuga bwaratunaniye 10,000 ikino gihumbi kimwe buri kwezi ariko bwaratunaniye uri gucura 3,000 ukabahahira utu two kurya twatujumba two kurya urabona 10,000 uzayikura harya ni ukuvuga ngo igitoki ugitwarira ngahe 20 mbese 50 2,500 umaze gukorera ngahe uramaze gukorera 100 n'igice umaze gukorera 1,500 wowe 2,000 wowe nanjye ni 10,000 ubu ariko ikintu kibyica ngo hano iyo mumaze kugura nk'isambaza muragenda mukimenamo ngo mukumva ubushyuhe buraje yes isambaza ikimenamo nyine kukurya mugateka neza n'ubugari ngo mukumva nyine kuvuga ibyo bisambaza n'ibyo binduza n'umuntu bagabonye akazenda akaba ari mu w'umukarani wenda n'umugabo wari umukarani umugabo y'abaronsi ya 5,000 n'akamuriye 1,500 isambaza buna wabona amavuta bazifite kugira ngo udushimba ko batagotesheje twa gushaka kosi sengise uragenda bagura ku kosi 2 twijana n'uturiga twa sengise bagenda ugacumbuka okay noneho reka nzagaruka uyu mumere muzancungire ko bira bintu yabiguze arabigura yagiye no koga arabigura ko nto yabura imibereho yarimo nto yabura kubira nunani umujane umujane niki n'umupfakazi mbere ufite abana bangahe mfite abana 6 wowe ufite bakeya wowe ufite bangahe 14 mbere ngino hano egera yenyuma turi kutubona cameraman turi kutubona mbere amakuru ni meza twabasuye muri isoko rya Gitumo uyu mumama afite abana 7 n'uwatwite wa 8 numvisha ari benshi none wowe ufite abana bangahe 14 14 ufite abana 14 14 n'umugabo aracyariho ariko waracuze ubwo umuto afite imyaka ingahe umuto afite imyaka 2 afite imyaka 2 ariko wumva ubonye n'ubundi buryo wabyara kandi yenda nshaka undi none se ubuzima bw'abo bana ubafasha gute nk'umubyeyi nani ngwana mitwaro ya muno mu gituko
mu Gituku. Umwana washobora kwiga se bariga yari habiga hariho n'abatiga. Abatiga se biba bimeze bite? Ni ukubura amakuta yo kubishurira. Ariko kuki wabyaye abana bangana gutyo nta bushobozi? None singira ute? Ariko harimo abo wagiye ubyara babiri dabani. Ni babiri. Wabyaye babiri bangahe? 6, 3. Nabyaye 3 byara 6. Wabyaye ubwo ni ukuvuga wabyaye 3 byara 6. Wowe ntusanzwe. Umaze gukorera ngahe? Ngorera ngahe siko ari ngaga. Ni gaga bambure turebe. Mirifura. Ngaga ni mirifura. Ni gari kurengaga. Mukuri ngaga. Mirifura mu bana 14. Ubundi niyo wahashya neza nk'akaboga ugura nk'inyama zangaye kugira bakwirwe. Basi ndacyajya inyama. Basi inyama nazigenzi kuye. Basi mirifura iragura inyama. Mirifura iragura inyama. Ninde mbwira kugira abana kugira bahage unahemea nini ishu batoto bashiba. Ati ndobahaga. Nukugura ibijumba. Ngagucya simba nyina mirifura. Nimba nindi mirifura ngagura iyo bijumba bya mirisengisi. Ngagura n'utuboga twasengisa basi ubwo bwakira nyine. None se muba mu nzinganite ni ibyumba 2. Ariko ibyumba 2 abo bana bose bajya mu cyumba kimwe. Baje mu cyumba kimwe abandi bakarara hano mu kirambi. Ubwo ufite n'abana bakuru we egera inyuma. Ubwo ufite n'abana bakuru nyine. Mere mana arakupresinze 14. 14 n'abana benshi. Sibyo wakoreye 1000 nongera ikindi wabukoze imana yagumisha uyuko ngegereye uyuko kafite abana 14 uyigurisha gute uyu namwe kunyakira bona yisi kunyaka ndio shida inakuwa kama ibaga mesi nukuvuga uyu kuko afite yabyaye abana benshi kandi yabyaye dabani ntasanzwe yabyaye 3 abyara abana 6 ngiye kukongera indi mirifura sibyo ubusi muramugirira ishyari urakoze sibyo uwo musururu ubona akira wihorere imani gumugisha brada sawa nancho wampa sawa murakoze